हाउली सेन्ट टेरेसा इंराजि बिजोंनि गावारि फरायसालियाव सा सानजा ओनसोलनि गिबिसिन साइन्स स्पेस लेबनि गोरोबथा जालाङो। आफां आसामनि बिगियान फरायनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब दि बरपेटा जिल्लानि हाउली सेन्ट टेरेसा इंराजि बिजोंनि फरायसालियाव फरायसा फरायसुलिफोरा अख्रांमा दावबायग्रा जोनथोर, मेकानिकेल इन्जिनियार, रबट बानायनाय, रकेट बानायनाय बायदि बिथिंनि लेबरेटरिया थाबैनो गायसनजागोन होनना सिइअ गबिन्द जादबआ फोरमायो आरो बे लेबरेटरियानो सा सानजा ओनसोलनि गेजेराव गिबिसिनै गायसनजानाय। लोगोसेनो बे लेबरेटरिनि जोहै दुलाराय आसामजों लोगोसे सा सानजा ओनसोलनि फरायसा फरायसुलिफोरा गोनोखोआरि जानायनि सिमाङा जाफुंगोन होनना मिजिं खालामो। मख'नो गोनां बाथ्रादि दिनैनि बे लेबरेटरि बेखेवनाय हाबाफारियाव सेन्ट टेरेसा इंराजि बिजों फरायसालिनि गोरायुं खायरुल, हाउली नोगोर आफादनि पौरपति अन्जलि दास चौधुरी, आबगारि बिफाननि मावख'गिरि हजरत आली आरो गोबां मानगोनां सुबुंफोरजों लोगोसे फरायसा फरायसुलि आरो बिगोमाफोरा बाहागो लायो। The MOU signing ceremony event for establishing the first space lab in a private school in Assam, and this lab is basically facilitated through ISRO, the efforts of ISRO, and we are trying to set space education program foundation for the state. Our organization, Vyomika Space Agency, I am the CEO of that particular organization. My name is Govind Yadav. So we want that every child need to understand what Mangalyaan satellite, Chandrayaan satellite and all the efforts of ISRO is doing for the nation, and for that we established our lab thanks to the efforts of our state representative Leb.न ji and the chairman sir. We are hoping to get a good space lab for our students in this particular school. So, especially I think it is first time in the Northeast. Yes, it is the first private school to have it in the Northeast. So what kind of message you want to give some people and then students and the parents? See, Assam as a state have a great potential. The youth is really imaginative, creative and wonderful. So I want that we also take part in being the scientific state as well, and that is only possible when the youth of Assam pivot themselves to understand and learn about science and how to be the next Abdul Kalam or Kalpana Chawla for the nation. Sir, it is part of India government. हिंदी में पूछ सकते हैं सर, you can ask in Hindi also. Sir, it is a part of government of India. So basically this is a part of initiative from ISRO. So ISRO have their own outreach program with which our organization is attached, and we are taking it under that particular initiative only. So as ISRO is a government body, okay, so that's how it is the project is getting done, but funded by the school and like operated by our organization, and scientists and their education support is coming from ISRO. মই আজি খুব আনন্দিত, কাৰণ আমি আজি যিটো আমি উল্লেখনীয় পদক্ষেপ ল'ব ওলাইছোঁ, এইটোৰ দ্বাৰা আমাৰ অকল হাউলীৰে নহয়, আমাৰ বৰপেটা জিলাৰ লগত আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ যদিও মানে ল'ৰা ছোৱালী যদি ইয়াতে শিক্ষা ল'ব খোজে, আমি নিশ্চয় সেইখিনি সুবিধা দিম। আৰু আমি বিচাৰোঁ আমাৰ যিখিনি সুবিধা আগতে নাছিল, এইটো বেংগলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নৰ্থ ইষ্টৰ মানে ফাৰ্ষ্ট এইটো হেৰি প্ৰাইভেট স্কুলত ফাৰ্ষ্ট এইটো লেব হ'ব। গতিকে ইয়াৰ দ্বাৰা নিশ্চয় আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি উপকৃত হ'ব, আৰু সেইটোৱে আমাৰ আশা আৰু কল্পনা। হয়।